talanoa ai ki hono wawanga i ko ia ai civilize a ko. Pea mono mahu inga ko ia ke whaha tau ilo ki ai ki kamata anga ko ia civilize ono aho. Whewhe hake ai pa mi ken pelana pa whewhe hake ngā ue pa mi university o lo au. Malobito tonga pea ko whiwhia i he mau ai whangamari e koen ke hoko toi tapoklama alah kakala o e ngowe pea mohono wawangai o e civilize ono aho. O ko mau lelei be tonga ko lelei be pea mo e family mo lusane pea o ko mau ke i hao pe me COVID pea ko lahi foke huhu heni pea ko whangangalo watu a e mau whakatapu ki tukutuku i whapeka ku kei whainga peke mui mui ke ngā he mea tutuku ni mai he pureanga pea ku whamalo pe ai ka ko whamalumalo e pe he talamalo e whanua lo tu pea moe ako ka e hoko atu a e ta polokalama. Kui, malo bito e professor ko ilo pe ko ngahi polokalama ko ina ta os whakahoko ki mua atu. Na ia ngahi kaweinga na e whakatoka mai ai e talanoa pe a whai ai ai wahe be me te koe pe he foki. O inasi ai e ta kau mamata koe me kau whanongo ki polokalamani. Ki he mahu inga ko ia o tau kei me ka mata koe ke tau whakau kau wawanga. Kana ta kamata foki i he ngahi whananga, i he mahu inga ko ia, ke tau wakai ia nge ai ngahi wawanga ko ia, o ku asi i he tau ngahi whananga, ta tau pia tonga, ko Maori, ko kau Maori, ko Siapani, pe he foki karisi. Pena alawa ke ta talanoa mai ai, i he ngahi mea ku nau tatau ai, ma ngahi mea ku nau kehe ai, pe he ki he nau ngahi i uho, pe me hafua ngahi mea na ta talanoa ki ai, i he ngahi whananga. Na ta hoko mai lewa i he taimi ko ia ki he ngahi lotu, ai a koe ta hoko mai lewa ki he ngahi talanoa koe, ana whawhiho naki, ai ngahi talanoa koe, whika aku ma ngahi lotu. Ai a kene tuu lewa he tainimi, ko ngā ko atu pēa a ki whakaukau, ko ngā ke te whakafoki ki ai ta talanoa, pēa te hoko atua e ta talanoa ai, na ta kamata mai ta talanoa ki he mahu inga ko ia o e tau wakai ki he ngahi lotu, pēa tau whawhiho naki ai ki he tau ngahi whananga. Aina ta osi kamata mai e ta talanoa ai e professor kai ki te whae mua hao te ki whamanatu peke ngahi konga ko ia ko ngā ko ta kau whanongo. Malobito tonga koe hulu e mono toi whamanatu mai ta polokalama ai koe kuke o sianga o wholaloa mai. Na koutui koe ngofo i te whito i whakaukau ia koe o kune hanga hulu e ta alu ki ono aho, ki ngai civilize ono aho koe ngo whakaukau koe uhinga lahi ia o polokalamani pe ko ono tama i mata ia. Koe tau kei pea moe wawanga. He koe mea maho inga tonga ko whaampe ke utoe lawe pe ki ai koe ko umea koe te ta kumi aki ki he kōhiri, hei kai toi mau ia i ha whounga, pia nei kai ke whakatupu e umea i ono aho, o au ke umea ko nenefu ai ilo ki ai. Nei whakatupu ia he ongo mea lalahi e ua, pia toi lawa pe ke tolu pe whaka koe, koe hanga koe wakai koe whakatupu e he tau kei ai tangata, whainga ai tangata, pea mo e nao whiwhiri, wakiri, hakiri, whekeri, o whau me he tau kei ki he wawanga, pea whau me he wawanga ki he tau kei o whi alu aki. Aia, i he rea whapapalangi koe experience o alu ki he imagination, pe koe contemplation, koe ngofo i rea ko hanga o whapapalangi, koe ngofo whapapalangi a rea koe wawanga ki atia. Pea ko hono maho i ngā, ia koe ngā e tonga koe ta whekeri foki ki he kamata ai civilize. Ka koe kamata e civilize o ku whehu ia foki ia he ku pehe ngā i whakatotoro whakaako ki he kamata koe mea koe civilize pe ko hono kamata ai nofo, whahinga tangata nau nofo ia fo i urban area pe koe city,
i hono ui pe kua fo i kolo o ku pe he fo ke whainga ni i na e toki kamata ki mui ai ngā uno e whainga e tangata o toki ui re vai a koe mo ui whakasivilaise aia koe fo i a ki me nieta pe a whaika atoa pēni e tonga i he tau kei mo ilo e koe ilo mao me wawanga koe ilo mao me tau kei o whatou mao me ongo mea koe ka koe tawhaake taha o nau pehe koe civilise ia ne kamata ia ki mua i te eki ke langa tau pehe hange koe civilise ispite mo Mesopotamia ko Mesopotamia foki o ku pehe koe tupu mai ia koe mohenga pe koe kamataanga koe cradle o civilise Niongo kwai ngai whakawhekikia na ai ngai civilise ia ki mua. Pa te taaru atu o talawe ki ai e tala noa ki e tupu mai a lotu hintu. Ai a te tatoki alu ki ai. Ka koku ki lawe pepe tonga ai mahu inga o e tau ngawe ake tau kei mo e vavanga. Ke siofi ake e kamata ai civilise. Pa koku hinga tonga pe koe kamata e civilise me i ha ana, ko lalo maka, ka e hikai te whakangata-ngata, pa kou whenga he tāno ake o te whakangata-ngata ki he whakauhinga, a kau whatotolo o pe he koe civilise na to kamata e Mesopotamia. Pa koe na uhinga ki ai ka te utoklaweke. O ko uhinga au ia heni, ki he tau kei mo e vavanga, pe koe ilo mo e poto, mau e he tangata mei he kamata anga pe koe tupu e tangata meiwhi. Aia koe kamata ia o e civilise ki a te au. Pe tatau pe koe hae uhinga, pe koe uhinga he tui ai ka ulot siu, ta o stanoa ke whakatupu he toi senesi, pe koe uhinga he lau ai DNA, pe koe uhinga he lau a Charles Darwin, koe mea koe kou na i he ka upo kalama he takamata na kuhanga o to mai ai u te fitoi vavanga ko ia pe ko te fitoi theory pe ko teori ko ia o ki whaari ari ko he takamata he ko hinga e tonga ko proklama ko ni ko e ta alu pe ki ngā he te fitoi tui whakalotu whakasai nisi mo e hape ano whainga whakarea whakafilosofia ai ko mata na tau tupu mai me ai ko hinga ko ai ke tau tānoa ke Big Bang Theory ke foi pā ko ia la a pe ko pā e mamani pe he na tau tupu mai me ai o hinga ko ai ke evolution a Charles Darwin o hinga ko tala no ai ke genetic science o hinga ko tala no ai ki he tui ai ngā he whananga mo ngā he lotu ki he tau tupu mai he te tato ke hau tau ai o tato ki au mai tau ki he ki whakatupu e ngāhi city pe ko ngāhi urban life o kou sio au ki ai koe fo i mea ia ki mui i he kutala noa civilise ako he ko civilise foko oku whamatalai o define o pehe kono common definition o pehe koe hau a tangata me he ne nofo kai vao mo ne nofo ana nofo he vao ta o ne hau whao e city o whao e fo i e foi city pe ko foi kololai o whakalere ai ai e politikare kui ai e sosiare kui ai e lotu kui ai kau mai ha pe ko kamata e tohi kamata e ha be ngahi mea ke na e whai kato ai pe ko kamata e sima se o hinga ko ka ve ai ko pe ko Mesopotamia i lau me tolu afeta o pe o afeta o ki mo ia klaisi Pea koe anga ia whamatala ia ai u whatotolo ki ai pea mo kau poto ta whako ia pa koe ke whakaikai ia e au. Ka koe uhinga koe mahala na te kai ke ulawe ki ai e tala noa civilise ia ka te au i he polo kalama koe ni. Koe kamata e tangata mo e whewhine i he tau au ki mui au pito ke ne hanga o whakalakalakai ai mea ngā aue a ene ilo i he tau kei mo ene vavanga
pena e tupu mai fe pe koe hamena e lawa o alu me ngā ue koe ke te whakalakalaka teknolosia na anga whawewhe ne ka mata o ai e lea, mo ai e tohi, mo ai e ngai whakatata. Koe u mea ka atoa ko ia ka te au o kulau ia koe whakalakalaka pe koe ne ngai whakawaa ia ke civilise o tautokia o mai ke foi civilization pe koe foi civilise o kuwhai ai ka upoto hono whamatalai. Aia pia koe na ta kamata mai i he taha o ta hoko mai ke uwhananga ki tupu, ke anga e tui ki he tupu mai. Pa ta haurewa hau ke ngahi lotu, ke anga nau tui ki he tupu mai pia koe whaka uhinga koe a whananga pia mo ngahi lotu o nau wā ofi au pitu. Pia hange ko klawe ta programa wha o siu, koe ai ngahi whananga, ku nau alu pe nau tolu he nau tala noa ke he nau tui o alu e pia hoko koe fo i lotu. Pia i rewa ai ngahi whananga o ku nau mate atu pe ngahi whanua koe ya. Ka koe ngahi whananga ya alu a hoko koe fo lotu whakamamani, koe fo world religion. Pia koe mea koku mahu inga ai, ai tala noa ke whananga, ta tau pe kumaoni pe kai. Ka koe a ngai e tui e tau whangakui mo e tui e whainga e tangata i e tau tupu mai. Nā kei ke nau tui whaka Big Bang Theory, nā kei ke nau tui whaka Evolution, nā kei ke nau tui whaka DNA i kai. Nā nau tui pe nau tauria i he nau tupu mai e whainga tangata nā nau tupu mai me ngahi uhinga koutai. Pea nā tau stala noa mai ke Zoroastrianism, pea moe a lotu ko ia ka mata mai ki mua e lotu siu, pea moe tau tā noa mai lotu siu, pea te tatoki alo anai ki he lotu hintu ka te u whafoki atu tonga malo. Koia, ko mea mo oni a pito ia, i he kapau e manatu i pe he takau whanongo, e ta polokalama wha muina te tala noa foki, na ki tala noa foki ki he ngahi lotu, pe mo maari e ko ia, e taimi koe na ke hangai o whenga ke hulu i mai koe, ai ngahi whakaukau ko ia profesa e ngahi lotu, ngai koe taupehe ke lotu siu, hange ke te au i hene tuu ko ia, na takamata tawa e ta tala noa ke ngai whananga, na hau pe ngai whananga ia kamata mi he atakai. O toki hau ai. Kata hau tawa e ko kamata mai ko he lotu, ku kamata mai na tolu ia he ngahi otua. Hau na tolu ia o kamata mai he ta hau koen he ta tala noa koen ke lotu siu pe mo lotu koe whakaristiane. Ka koutui koe mea mahu inga ia i palofesa pu loto ke hoko atua e ta tala noa ke te mahi noa ai taimi koe tau whakahoa ai ngahi lotu koe ni. Ke lawa ke ne hulu i mai ange whi whakaukau pe aku nau tatau koa moe ai tau pehe i he uho moe fuo. Pe waha ko hae nau tatau koe mo ngahi whananga i he tau wawanga i koe ai civilise pa mo i lo. So koe mea maharea o pito ia tonga koe maare e ta tala noa pea na aku toe wakai atu ki ai i ahoni. Ai whai mai e ta whotutu mo tataki o ta hau he whananga o hau ai ki he lotu. Pea koe mahu inga e ngō kupu koe ni he kuhange koe ha ulu mo hiku o e fo i koini pe e ta. Koe tail and head of two sides of the same coin. Ai tala noa ia ki he lotu mo e whananga. Koe tala noa koe ki he whahinga tangata he nau tupu mai. Koe ngō kupu mahu inga ia e ua e tonga. Hei keike tau lapa tau tōru ia tonga o tala noa ki kamataanga o e tangata. Ta e kawai ai whananga mo lotu. Kui. E malawa ke hala ai ha, pe hala e sainisi, pe hala e filosofia, pe hala e ha, moea. Kui. Ka koe ngo fo i kupu ia koe ni, o ku kauia i ngo kupu he tau alu ki mui, na e tala noa pe hepe tangata ia me he kamata anga.
Pe ko fe ai mea na tau kamata mea, ta tau pe ko fe. O ku kamata pe tangata ia mo e ne whaka uhinga ki heanga e ne tupu mai, pia malaba ki tau ui koe whananga, pia malaba ki tau ui koe lotu, pe koe whataha e o ngō wā koe lotu mo e whananga o kuna tahape. E koe mea nung maari e tonga. Ko ne hao koe ai tau pehe koe genetic science ai DNA, ia ke he lahi he fua mo e uho i ni talanoa nei. Pia mo e talanoa koe koe e whananga mo lotu ke tau tupu mai. Ka e toki ai e uwhe kau ake ai te ta toki alu ki ai a mui. Ka koku uhinga o ku iai ai kehe mahino. Ko ne hao koe evolutioni o ku iai e kehe mahino. Ko ne hao koe Big Bang Theory o ku iai e kehe mahino. Ka o ku toki e u mea ia hange ko ku ataua pe atalua hange ko o ku mei asi hepa mei asi he te tato ki hanga whenga ke veni mawabanga. Ko ne hao koe ki he lotu mo e whananga o ia ue. O ku i kai fu kehe e na tala noa na ue tatau pe koe hae whahinga whananga pe koe hae whahinga lotu. Ko mea ene o ku i kai ke na fu kehe na ua ia he fuo. Toki kehe whakae uho, pe he na pe he au ke whakaiki, pe koe substance, pe koe contents. Ka kone hau koe ke he fuo, nau tatau tonga, i ngāhi te whito i whakaukau koe ni ai whananga pia moe tāno ai lotu ki he tau tupu mai. O kuna mei ka inga pe tena tatau i fuo koe ni konga fuo koe ne taha aku pehe. Na iai ai o tua, pe koe ngahi o tua, na nauhanga whakatupu mai e foi mamani mo tauto. Pe koe tupu mai ai ngahi o tua, he osi iai ai foi mamani. Na iai e foi mamani, na tatawa noa ke whananga e kausia ina, e kausia pana. Whananga e kau mauri, whananga tau tolu e tohu ia mo futuna. Koe u whananga ia o kamata e foi mamani, o siaia na tula ia patoki asimai ngahi o tua whai toi whakatupu. Ia e foi whananga ia mo mua mai ngahi o tua ia. E sio ke ngahi whetoka ki olo ko ia ka koe mea o ku mahi no koe whakaukau e o tua. Koe whai fuo e taho ka inga e whananga moe lotu. Koe whai fuo e taha, koe konga fuo e taha una tatau ai, o ku whakawhai mana e na tala noa. O ku miraculous, o ku magic. O ku iae, o ku hinga whakawhai mana, o ku iae ai fo iwi a super being, iwi a meitu ana e huu mai ia. Tatau e whananga mo lotu, o ku iae fo iwi whakatupu mai ia, o ku kaike no molo ia ki he tau kei. Pea ku asi mai ia hange kou whepaki ia mo e tala noa ai. Big Bang Theory, pe koe evolution, pe koe evalusio, pe koe DNA. Aia koe fo i fua ulu aki, o ku ai o tua, o ku asi. Pe koe hae taimi, pe koe hae whaunga o asi mai ai o tua, pe koe ngahi o tua. Koe mea hono wā u whakawhai mana i tala noa. Koe mea koe hoko, koe whakatupu o i kai peka whakatupu e natula, koe whakatupu e ngahi o tua, pe koe whakatupu e kakai, pe koe whakatupu e mea mo i kotoa, o ku whaia e ngahi o tua, pe o ku whai pe ia e he fo i mamani pe ia te ia. Peta kia i mo ngahi whakaiki ki kehe ia e tonga, ka koe o mea pena o kou whihanga o tuku atu, ki he mahu inga e tau tala noa, ki he tā i wā, mo e wā i tā, o e tupu mai whahinga tangata. A kou whiawawe whakao satu tonga, kai whawhokea. Ko o mea katoa koe ni, ai tala noa ki he whakatupu, i he whananga, pea mo e lotu.
o ku ikai ke aha mea ia ai tonga e pehe ko e mea o ku ikai pena e ikai ke tau ke I pe wawanga I he tangata. E? Koi. Hange koe ni. Nai o mea nei kai ke ne tau ke I he tangata, ka koe anga ia e ne wawanga he aha ko ia, wawanga ia pe a sio ia o ku iaie o tua. Meongo ka pau nei kai ke ne tau ke ia ia. Pe, na ne hanga whakatou tau ke I pe a ne wawanga I o kiai o tua pe koe ngahi o tua, pe koe asimahi o tua whai whakatupu. E? Koi. O ku whihi pehe, koe ai hau ai tau kei mo wawanga, o koe e na whetō kaki, o koe ai asi au hange pe koe koe wawanga ata ai, koe asi hange koe tau kei ata. Ka te whakao se tonga. Koe mea kou mahu inga, koe mea kotoa pe, na e taha noa ke e tangata he whananga pe a moe lotu, o ku whakatatau ia ki he anga e ne tau kei, moe anga e ne wawanga, moe anga e ne mahino, moyanga e me maha mahalo. Moyanga mea o ku ne ilo atu, mo ne tae ilo atu, moyanga mea ko ne maha mahalo, o hala, pe ko maha mahalo tonu, pe ko yanga ia e ne mau, ka o kai hoa ia mo mea nai hoko I society. E, ka te whafoke atu tonga maro. Maoni apito e professor koe konga mahu inga ia, I he taimu tau wakai atu ai ki he taimu ko tau wakai ki whananga ko tau wakai atu ki talanoa lotu. Koe mea ne taha ko nofo whakaukau ki ai. I he taimu ko na ke talanoa ai ko koe ki he lotu. Taro te whito ki he lotu siu, lotu Kristiane. Koe na ke talanoa mai ki he lotu e taha koe lotu whaka Soro Esta. Aia o ku na ke talanoa koe ki ai na nofo na oe ia o me tatau I he whakaukau. Koe mea kotoa pē na e mau nganoa, na e nothingness. Ai aku o ku whai koe nau talanoa na tore koe ki he lotu ia, ki kamata anga ia, na e kamata pē ia I he fwoi hala ata. Ki he fwoi nothingness, ka koe fwoi konga whoki aku, o ku loto koe ke mahinohe ku. Pe koe fwoi tu koe ia e hala ata koe, nau whai tatau ai ngahi lotu. Aia na I kai peke te ai ha mea ia koe fwoi hala ata pe he tui koe ni ai ngahi lotu koe ni pe na e iai peka na e te gei ke ilo. Ne te gei ke whahano wawanga I ke ilo I o ku iai ha whahinga mea he mea koe ia. Tau pe ta tori o waha ne whai tatau pe me tai ko tau ata mai tai ko tau whakaukau ai tau nofo ai pe pa whakatangata pe whoke mea tau ilo ki ai pa tau pe he ku hala mea ko ke ha whainga mea ia he. Ka ke taimi ko tau toki whekumi ai mo whekiri ki ha whainga mea ko ia. Pa tau toki ilo pe wai mea pe he taimi tau wau ai ki ha hinga hipa wanga ko whako. Ka koe pe whakaukau atu ki ai ke hao wakai ki ai professor. Marea pito e tonga koe oku asi ai oku asi la oku asi I he talanoa I kau Siapani ke he nau whananga tupuanga oku asi he kau Mauri oku ai ne asi hono konga he talanoa ki he kau ke tui koe ke kamataanga talanoa kau Kariki. Oku asa ia mea koe ni. Ka te uhanga tuku ma ke he e lotu siu, oku tupu mai mea Karistiane, tupu mai mea I pia mo e Moslemi ma toenga nga he lotu. Ki he otua taha. Koe lotu Zoroastrianism, oku toi asi mo e foi whakakaukau ai. Na e hala ata, koe o nanau pehe na kai ke aha mea na e emptiness. O ku asa e whakaukau, pe ku asi he kamatanga, pe ku asi mai ki loto, na I kai ke ia he ha mea. Ka ki sio ke fo I whamatala ko ia. Koe foi wawanga fo ki a tonga, koe foi wawanga.
Ko fehu I koe pena e tau kei, ko haina ne whai e fo I tala noa. Koi. He koe fo I whamatala tonga ku pehe. Ka pau na ate tau kei, na ake iai, koe uhinga e te tau kei ha mea, na ate iai, na e sio hoto mata, hoto ngahi senses, na e whanonga hoto te ringa, Koi. Sio ke ngai whamatala koe ni, o ku pehe na e ikai ke aha mea na e halata. Na halata, koi. Pea iai rewe ngai halata ai au pehe. Na e emptiness ka koe langi pe moe whonua. Se o ku whepake fo I whakarea koe halata, na e langia moe whonua. Whonua. Ka koe poini koe ko whenga ke watu me he tau ke I moe wawanga pe koe whakaukau, pe koe whekeri ono ngai. E anga whakawhewhe tonga, ha aku pehe atu, na e kamata e fo I mamani I he halata. Na ui whe he fo I taimi ko ia, na aku tau kei, pe ko ha aku fo I wawanga pe ia aku misi o sio, I hoku ata mai whakae wawanga. Ke whatonga, Koi, koi. Whatonga e ne maari e rai mea. E tong, Koi. Koe fo I whihi, a patau haerewa ke toi senesi, o ku toi omi pe tonga fo I whihi ko ia ke toi senesi. Ka te ula ke o atu e fo I whakaukau kehe koe ni. Koe maunga noa, koe lala, koe fo I rea koe hala, koe fo I rea koe mamafa he toi tapu, koe maunga noa, pia moe lala. Ia kamata angana e maunga noa, koe fo I whakatonga ia, Koi. pia na e lala. Sai koe hae maunga noa. Koe whamatawa whakena Moses e koe ina ne whai e toi senesi. Koi. E tu e tu pe foi feu I tatau ka Moses na ke I fe Moses e foi whakatupu. Te oto e foi feu I tau kei mo e foi feu I vavanga. Na ake tau kei Moses e whakatupu o ke sio tonu ai na e maunga noa mo lala. Pe ko ho o foi vavanga pe au Moses. Ko ho o foi misi pe au a pe ko ho o misi I ho mohe. Pe ko ho whakamohe me I ulu. I ngai whakaukau e wawanga. Ke whatonga. Mola. He nei kai ke ia I hataha. He koe tala noa whakae uhinga, whakae losika. O ku whepake fo I se te si, mo e fo I whakaukau. O pehe na e maunga noa pia na e lala. Whepake fo I se te si he ko haina ne whae fo I whakamatalahe na I kai ke ia hataha was nothing. E anga whakawhewhe ke iai ha mea pe iai hataha o sio I he fo I nothingness. E sio ke whihi. Sai. O ku whai hano tala noa I pe he tonga. I kai. He ku whepaki ia mo e fo I whananga mo e fo I tui whakalotu ki he kamataanga. Koi. Pea wikai ke tau tala noa. Pa koe te tala noa atu pa te kalo ke maari. Ka koe te tala noa fo ke tau ke whakaukau e tau ke. Kui ke pehe ni au tatu tata e tui tau ka Mosese. Mo toi senesi. I kai. Koe te tala noa pea tau no whai ai wawanga. Ono wawanga ai. Mahalo pena e oange ai fo I ata mai loloto maasila ia I he tupu haka a Mosese. Ke no foia o sia Mosese ia ki kamata anga ko inga ko e ne ofi mo o tua. Pia ne sio pe ia ki kamata anga na e maunga noa mo lala. He koe hae maunga noa. Koe I kai beke te iai hame aia e tonga. Na e lala koe lala o kai beke tau to iai ha whaahinga.
toha ki lai akau pe koe longoa pe koe hange ko ku hala ata e foi mamani. Koi. Ka koe ta foki mai tonga koe mahu inga o e tuia e tangata mo e ne tau kei pe koe ha ai whainga tau kei pe koe tau kei e misi a pe koe whakamohe mei ulu pea mo e ne wawanga mo e ne whekeri hakiri wakiri. Sega foi waha ko ne fai whakatupu mo e tohi e mo se e so tos le dika no mipa te talono me. Koe ke lawa hata hai a tala e foi waha taimi ko ne fai whakatupu mo e taimi na e tohi e Moses. Fai whakatoto loa kau se nisi ke taimi na e tupo e foi mamani mo. Ka wake alosia mo ka wa. Ka koe foi talanoa ko e tohi tapu mo analaiso ko he kau te alosia e foi talanoa ki he whakatupu, o kui kai te lawa hataha toho i mai ha fo i taimi, ka pau, pe whakafuafua e matamata e tonu, me he taimi na whakaia e whakatupu, ngau i te ni mo i taimi na e tupua i a Moses. Kai ke te whakafoke atu. E tonga. Ke whai konga ia e Profesa Kumari e apito, e taimi kok ta talanoa ai ki ai. O hangi kok ki hanga whakama opo foki whai talanoa ki he. Ki he maunga noa, porque la que forma a popo mais whakau fo ki he tau kei pe me wawanga hange koe aku o mea i piho tau kai ngā whanongo pe ko ke o si ilo i piho o he lere mai koe nea kwa matala koe me koe koe te fito ia na e whakawai aki e ta polokalama foki ke te tala no he tau kei pe moe wawanga he koe me te tau foki hoko o mahina ngō fua whakega ke te tau tolu koe kai ngā tonga pe maa whainga matakari pe e taimi koko tau o mai ai ki ngahi ngā wena nau whai. Ku tau iloa foki e Profesa he kai wai he ngahi alu wholau waka e whanga kuima ngahi mātua he taimi koe he. Ena kai ke aha mea koe whanongo tala noa pepa nau tau kei he wholau tahi. Ka kupau na nau heka he waka tānau toi peau. Mana ni ina ngangana hifo me fulao o tōki tahi kakau mai. Ko ngahi whewha uhi koe mo natula me ngai whainga tae ko ia. Nai makatu ungai e nau tau kei he. Ako mahatu ke ka pau wai peha. Ha kakai ia. O ku nau tau kei pina toi whanonga tala noa ka ku. Kana kake na wau na to, naka ke nau iai nau toria. I whai ta wha koe ka ku maari a pito hoanga te hului mai. A whi whakau koe oe maunga noa. Aki ai tau kei pa moe babanga. O pag mahino le rei apito ai e whakau koe a Profesa. Ia ka mahari e whoki tonga. Koe whoi whakawhekiki koe he mala e ako, he ne tuku au mai a sainisi mo e filosofia. O ku pehe he ta whaake taha o ku mau pe ilo i he tau kei ata. Koe experience for papalangi pe koe empiricism, toka teri no empiricism mo realism. Na i he fo i ta whaake taha. Pea peherewa e ta whaake taha o ku mau i he wawanga ata. Pe koe teori, pe koe theori. Ai au nofo e ta whaaki o idealism, mo rationalism, pe mo nau whaahinga. Pea peherewa he whaahinga ni i o ku whakataha i o ngoa ai aku. Kawai ai fo i wawanga ia a Profesa ina fotua kau o kui koe universalism koe theory of existence. Koe universare koe wawanga o i ai. O ne hanga ia tau kawei o ku whakatau mooni o ngo fo i ua. Mooni tau kei, mooni wawanga. Ka koe maari e fo ke whakawhekiki ai tau kei ia mo wawanga he hau ai filosofi mo sainisi. He kupehe fo ke whaahinga ia. O kui kai whema o e ako ia e tonga ke makatuunga he tau kei. Kui. He koe uhinga koe ki ai, ko tau ngahi 5, ko tau 6 senses. O kui kai whaatonu e ne whakamau, ane anga whakawhewe ke tau rely mo tau makatuunga he tau kei, o koe taimi au hala e te whanongo. Koe taimi au hala e te nanamu, anga whakatapu, pe ku hala e te sio. Ta kou te sio ki kai au hala ia. Kai pehe a te koe moni, ai koe nau uhinga pehe, e anga whakawhewe ki tau nofo he tau kei atata.
Pape ka nau pe hena to oku lele yang ke tau ngofu tau tau he wawanga ata mai pe. Koi. Hanga pe ata mai a fekeri, viviri, hakiri, vakiri, oku i kaito fie mau ke whakakau mai ai hasio ai mata mo i ngahi ongoanga, mo i te ringa, mo i ngahi five senses. Ka ku maari e whoke fo i tau kawe ia ai malai ako ko realism, o toi oku nau tau kawe pe ka ku nau toi awhe pe nau tau ki he empiricism my experience. Nengo nau whainga ke whakatai. Ka ku te au me fo i maari e ia ai whainga a palofesa ina kufotua kau mo i lo au, ke whakatou siofi hona mahu i ngā lo ua. Aia koe fo i poini koe a hua kau pe he. Oku maoni pe koe tau kei. Pe oku iai pe hono ngāhi shortcomings, koe hano ngāhi tono no. Oku maoni ai whakakau kau, oku maoni e wawanga. Pe oku iai pe hono ngāhi mālo hinga mono, ngāhi waivaianga. Ka tau sio ki hona mooni lo ua, he oku malawa ke maue i lo he tau kei, malawa ke mau he wawanga. Ko iai na whakatou iai lo ua. Aia ko ne uhinga ko ne ui ko universalism, kono whakataha i katoa mai universal, o theory of existence, o no fo i e whakakaukau whakametaphysical, pe koe ontological, o kunau iai. Koe tau kei, moi wawanga, o kuna kehe, ka o kuna iai lo ua pe. Pe o kuna maoni pe loi, hangi koe ni. Ta whoki mai ki e whananga, Koe whananga mo lotu, pe o ku maoni pe i kai ai me au natala noa ki a itonga. Ki tupuanga. Ka koe ongo fo i whakakau koe ki he tupuanga, oku pe oku na ana iai. Ok, whatonga. He ko hamea na exist pe na iai lo uai. Ko uhinga he na elea ake he tama pe aku tui ki ai e kakai. Pe koe whehu i ke here vai hono tesi pe aku veli pe kai. Pe aku mooni pe aku i kai mooni. Ke whatonga. Koe maari e taha koe ke taimi koe ke tau alu, ke tau tala noa i whakare rei. Hafo i whakakaukau, pe ko hafo i lea, pe ko hafo i whakaohinga, pe ko hafo i se tesi. O kui kai ke pehe ke whai ngofua pe maa pe tonga i kai. Koe tau ala tui ke tau vete fo i tala noa koni ke whakatupu, na tau tupu mai mei whe, o ku whihi pe ea te, ka te whakafo ke atu tonga mao. Koi, Professor Gautiu ku mahina o pito ai whakatala noa koni ko ke whahoko, tata whita he taimi koni tala noa ai ki he ongo fo i ele meni ti mahu inga koni ko tau kei pe mo vavanga I hena whahoa mai ko ia ki he pokalama ko ta whahoko I he whiawhini ko tu malo ku kore atu ki ta hiki mua ki he loto hintu ko ngā ki ta heke loto hintu ki ta hoko atu ai ai ko loto ia na toinga ki ta tala noa ki ai. Malo tonga sa e pito o taktaki mai e ta proklama mo e ta wakai ke ta taimika ta alu ki ai Koe ni oku ta ia I he taimini. Pe koe foi vitio e na ia ki he Hinduism. Pe te uhanga pe o tā atu pe ia, o whakalongolongo pe ia. Ke lelelere pe ia ai ka whaete ki tā noa pa kou te unofo au ia te unofo au ia I he u whakatātā. Ia la I tā e ua, ke utala noa ai ki he anga e tui ai hindu ki he whakatupu. Mandui, koe ke tau fu alu whakaiki ke ulotu koe niu tau tā noa pe I he whakaukau o whakatupu. Pa koe na ku tuku pe ke lelere pe fo I viti oka tā. E tonga koe lotu hintu, koe lotu mbotu a taha ia I mamani. Mutolu koe na mou mea mai. Koe lotu ia whika tolu ia ki he lotu a karistiane,
pe mo lotu moslemi ko ngolotu e to la hita hai mamani pe aku fika tolu hake i tu hake ko ia ai lotu hintu ko lotu motu ai fu ai tonga ki ta o tolu wafe ki mu ia kalaisi pe fa fe tupu be ai lotu ko nipe nai tupu ia feitu intia pe va henga ko na ku ai pe intia ko intus ka ko ke fi alwa ki ai o mai ya ke fa fonga i mai ai u lotu esia na ta tala noa na talave ki lotu kristiane pe moisiu ke ne fra fofonga i mai ai lotu o e wesite mo e konga ha ke loto pe ko ta alu ko ki lotu Zoroastrianism ke ta alu atu ki u feito u Persia te fito ki Iran aia ko vahe e pa ko ne pe ko tau ngahi lotu le va o ke lot fratonga motua e lava pe ke tau si o pe kuna me to loto lo pe ngai lotu la lahi ko ni ka ko lotu hintu te ki lave no pe ki ai ka te ula kanga o hake ai io te ula tala no ka to kanga o hake so ko to la hena hintu mu so mai pe ano fare atu pe to ya to he fo video ko na ko kaulotu ko hingoa lotu ko hinduism ko lotu ko ni tonga oku religion pe to philosophy ko me pe hefo ka lotu ko me aya o ko fam ke ta na ki atu tikai ke ulave ki ai o malava pe o ui ngai lotu ko ngahi a lotu pe to malava pe o ui ko ngahi filosofia aia ko uhinga ko ke ku ui ai ko ngahi filosofia he ko ngahi te fito i whakakau ki he anga o me a ko mo ui ko uhinga ko wha ui ai ko lotu puta ko lotu ko religion pe to filosofia pe ko lotu hintu ko me atatau ko lotu Judaism ko religion pe to filosofia ka ko tau tano ko ki ke hintu o ku pehe ko whakatupu se ko foi tano ko ni tonga ko lotu hintu ia o ku tolu pe wha ngahi otua ka kuia fu otua lahi ko Brahma ko fu o tua lahia ko ia ai o tua whakatupu ko tala noa ia koe pia ko ia rewa na e whewha uhia pia mo toi o tua taha ko Vishnu pia ko Vishnu na toi whewha uhi na oa mo Brahma ko fu o tua lahia pia mo Shiva ko tua lahia ko hono tolu o lotu hintu ka koe creator, koe whakatupu, pe koe whakatupu koe foi mamani ko Brahma. Pe koe o tua koe ke nehanga o tauhi, mo tokanga e foi mamani ko Vishnu. Pe koe o tua koe ke nehanga o tokanga e anga liliu mo alu e foi mamani me he mo ui ki he mate ko Shiva ia. Aia koe ngahi o tua lalai paku. Asiko hona o ngahi la ita, foi tā ua te wanga o atu, sai. Ki mua ke o atu no hona o ngahi la ita. Koe ngahi o tua koe ni, i e nau whetau laki, na nau hanga rewa o whakatupu, ai o mea lahi he foi mamani. Pea nau hanga whakatupu, koe foi tala noa whakatupu, lahi tala noa whakatupu hintu, koe foi tala noa te fitoa. Pa nau hanga rewa whakatupu, ai whahinga o tangata, pea mo mea mo ui ko toa pe. Aia ka koe ngahi o tua ia na nau ia i pe nau to. Ie foi uhinga e taha. Aia koe whakanau no ia koe ko tala noa ke o tua whakatupu, Brahma, pea mo Vishnu, pea pe he foki kia Shiva. Pea koe lotu hintu,
o ku me ka nga o fia mo lotu putana e tupu mai pe mo ia me sia he funga lotu hintu. O koe ke nau whakamafa nau tōria ki he mea koe o tua i he whakakaukau koe ai karistiane moe. Mea moe islami moe mea. Koe ulotia koni po koe u filosofia koe ni nau whamamafa nau tōria e tonga ulahe umea nau whangahangai nau tōria mo i tau tui mo i tau mahino ke lot whasiu mo lot whakaristiane. O kuna nofo pena tōria he whakamamafa ke mo ui a hao ai tangata pa nehanga toka o nii ai niihi o no kau ngā whanonga pa nehanga tau hilerei a hono ātakai a environment. Pea whakapotu tatau i ene mo ui mo e ātakai o te nehanga laiki ai ke potu tatau. Pea oku hange koe nau whakaukau nau toki he otua, koe otua ia koe kautama pea koe ni pea koe kai ke i he whakakaukau ia ke pehe ke tau lotu ke ngahi otua o hintu. Koe tau lotua tato ke hintu, koe tau mui ke he nau ngahi te fito i tui. Pea moe tau he mea whamolare. Kai ke, ka te ngatai, ka te hanga o hake ngō whatata e tonga. Koe poini mahu i ngā koe ngahi otua ko Brahama na ne hanga whakatupo u mea lahi. Pea whe wha ui, pe wheohuia mo Vishnu, pea pe he whoki ki a Shiva, pa nau hanga rewa whakatupu mai ai toenga o i ume. Apa koe angai a tupu mai ai ume aki mamani e tui a lotu hintu. Ka te uhanga o hake ai ngāhi whatata peke mo mea mai ki ai. Ai a koe toko tolu e na koe ngahi o tuana o ku mo whaalahi peho mo sio mo tolu e ngahi mea koe nā i ne asi he lotu hintu. Pa koe ke ilo koe ia po ko whewhe whine pe ko whe tangata. Ko toko tolu e na koe o ku pehe koe kau o tua pe to e founding members ia o e lotu hintu. Pe koe nau taha e nau taha, koe nau taha e taha. Ko Brahma na mua. Pe hoko atua i hono tu a Vishnu, pe a Shiva. Ka koe fo i ulu tolu koe o Brahma, o ku talanoa i o pehe koe ulu tolu pe ia o Brahma, pe te talanoa i o pehe ko nau toko tolu pe ia te a koe mahalo koe hao e toka te rina ia tolu taha i o tua me lotu hintu. Matui foku motu angena i e lotu siu mo e u lotu katoa au ke lotu karistiani. Aia koe mea ko ufie a whangatuku he fo i hulu poe. Mea maho inga whakea he nike he whakatupu. Ko ufie hulu atu tonga. Koe ka pau koe lotu motu aena pa koe nau tui ena nau tō. Toi motu angea he talano a Mosese. Ki he whakatupu. I kai koe tau tāno a mahino peke anga tokoto ai u talano a mo u talano a whakatupu mo tu ai u lotu. Neongo ka pau e talamai ko e fuafua whakatupu na whaia i he toisene si pia mo lotu siu. Moni au pito ia na tau na oange pa tau mui kia pa tau tui kia. Talamai he kautama ko e nina nau tupu nau toria ki mo ai o teike tupu lotu siu ia. Me foi tānoa kona a Mosese. Aia ko fili tau ata aina pea tau toka ku whanga ta afoka tau tau ke tau tui ke lotu hintu pe ko tau tui ke puta ko hinga he ko mea na ola ko angi ka tau tolupa ku tau osi tui tau toki ai au tau tui pe tau toki ki ai pe mon pe lo tau tui pe tau ko tai mea ko fa hange ko pare mai tui ko hinga pe ko hame tau tui ai ki ai o tau tui pe ki ai ko mea na tau tui hake ku osi ai pe monia pe lo ia ko hafehu ia ka tau to ka teu whakafoke atu tonga Mahalo pito whakawhesa ko tui koe mea mahu inga ini ko lava ke au mai kia ta tā nohe ahon
ki tā noa ki he ngahi tau kei, te moe ngahi wawanga mo tua koe ni. Tato vita ke tā noa koe ni ku ke to wha os e koe lo tuhintu. Koe ngahi ka pau koe ngahi wawanga mo tua ia ngahi tau kei, o ku lawa ke o mai i he lotu koe ni. Ke ngahi o tua, na nau kamata e ngahi whakatupu mo mea hi he lotu koe ni. O tau seo pe tau lawa pe o a koe mo whawhihoa naki ai. Ai ngahi tau kei mahu i ngai tutonu ke tau wakai ki ai e nau whaita tau ko ia a hono ngahi contents a ngahi i uho. Pe mo ngahi talanoa, hono whaita tau koe fuoka koe. Ka ngahi uho kehe pe. Kehe pe hono ngahi talanoa ai ngahi lotu. Ka kuai pe ngahi mea lahi ai tau so atu ki ngahi talanoa ke ngahi otua. O ku nau whaita tau pena tori ai ngahi fuo e palofesa. Ko tiko mea lahi a kulawa ke whaha ako mehe a honi. Ka koe ne lava whokieta talanoa mai koe ke ngahi lotu. Na te toha ta lotu e tape koe o sipe ia e te lotu koe ni e lotu hintu. Koe wheunga pe ia o e u lotu i he na tato mai pe whoko talanoa ki whakatupu. Ko ngā whoko e takawe i ngā koe tau ke imo e wawanga me he kamata ana e whahinga e tangata. Pea te tato ki whoki mai ta ua eka nau tau i he tato e talanoa ki a u mea kehe ki e hau ai civilise. Pea mo tupu mai. Ka koe wheunga pena au to'o mai pe ai u lotu, ai u whananga, ai nei mai tau whananga mauri, whananga e kau siapani, mo kau kariki. Pea mo e lotu koe ni, ai fo i lotu koe ni ai karistiane, pea mo e siu, kaua mo u lotu kotoa ki ai, pea pe ke Zoroastrianism, pea mo e Solestar. Ko tu koe hau mea ho hingo ai Silvestar, koe hau mea Zoroastriar. Ko tui maga. Iyo. Mai pena kau ia hawhai ngā lotu he. Ko he kau sia ia ka koe tōna o ke angai palo fika pe he koe he nā ngalo ia te au ke ai atu he ta talanoa. Koe Silvestar koe hau me Zoroastriar. Aia koe tamai. Wange pe ngahi rea whakakariki o hao ngai whirea whakariki toki hao a tupe ngai whirea whapalangi me ai o hao. Iyo ka kou ki hange kou toi ki tu kina he mahino ka te au ko koina ke hanga whakatupu ai lotu koe. Koe lotu koe, hange na ta talanoa ki ai koe lotu ia na e fuafua talanoa i ai o tua pe taha koe tama kon ko Zoroastriar. Ko pe ko Silvestar. Ko tahanga ko o whapalangi ko Silvestar. Ka koe tui e tonga koe fie atu pe whamalo ke a te koe i he whai mai a e taporo kalama i ngā iwike mai koe au mai ke ahon pe a koe ta au whangatuku eni e ta talanoa ki he kamataanga o e whahinga tangata mei he whananga pe a moe lotu. Lotu. Pea oku ke i toe mai foki a e Big Bang Theory, Evolution, DNA. Aia koe tapolo kalama hokona taki o si hunu i mea lalahi peki nau tōu. Koe tapolo kalama hoko te ta alu ki he... Taula ke alu peki ki he wawanga kone ula ki tupu mai a e Evolution, poko evolusio a Charles Darwin ki he tau tupu anga. Aia koe os koe ta lanoa ki ai te ta aru rewa ki he me ahoko a Big Bang Theory pia ta wha os mai ke DNA pa koutui koe ne lava ia e tau talanoa ki he kamataanga mo tupu mai whainga tangata patata toki hoko lewa tata anoa ki he wawangai o e civilization o ahoka ko whamalo lai ka te koe ko whamalo ka te motor ko toa pe mo mea mai mo whakarea mai pia mo toki tu whaki atu mo share ate tau e tau porokalama o whalai atonga pia o whalai atu ka te motor ko toa pe mea mai mo motor te mo mea mai ke ma porokalama ka whakafoki atonga malo pito e professor ko tui pe ko e whamalo ate lamare re ta porokalama he ahoni o te mahino a pito ko a weni ko
whawhiawhia ku tā o mai ni ke osi e tā prokalama koia ki he whananga pe mo ngā hiro tu. Ta hanga tu ki he prokalama hoko ke tā hoko ai ki he evolution. Ko tui e mahu inga apito e tā hoko ke he konga koia. Ta ku whamalo lahi atu e lawa e tā prokalama. Ni whamalo atu kainga ho mo mea mai ki he prokalama koe wawanga i e ilo. Te whawhi pe ki mo tolu ke mo te mea mai hiri ha weekend mi hen. Ma te o atu ai prokalama koia wawanga e ilo. Pe mei he mananga koia ai lo au I ken pela. Mo mea ka tau toki whila o whātua tingo tō. Malo apito tonga. Malo.